ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯑꯦꯊ꯭ꯂꯦꯇꯤꯛꯀꯤ ꯁꯥꯟꯅꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯅꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯑꯟꯗꯔ 23 ꯑꯦꯊ꯭ꯂꯦꯇꯤꯛꯁ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞꯇ ꯕ꯭ꯔꯣꯟꯖ ꯃꯦꯗꯜ ꯂꯧꯈꯤꯕꯤ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯚꯨꯃꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯤ꯫ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ISTV ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯣ ꯁꯤꯇꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯑꯟꯗꯔ 23 ꯑꯦꯊ꯭ꯂꯦꯇꯤꯛꯁ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞꯇ ꯕ꯭ꯔꯣꯟꯖ ꯃꯦꯗꯜ ꯂꯧꯈꯤꯕꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯦꯊ꯭ꯂꯦꯠ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯚꯨꯃꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯪꯗꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯕꯁꯨ ꯍꯟꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁꯠ ꯕꯣꯌꯥꯏ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯑꯃ꯫ किलोमीटर कुमाथोई लमसांग लमजेंदा खुंगुप यावदना सरुक यारखिबी सेंथोक लंबी लेजदबा लायरबा इमुंगदगी हौरखिबी हुइद्रोम भुमेश्वरीना मणिपुरगी इतिहासता अहानबा ओइना सही कुलुमनोई मखागी अहानबा एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिपता ब्रोंज मेडल लौरे। सानारोइसिंगना प्रैक्टिस तौबदा आयेट अपन पीदबा मतम सिका चानबा मटिक चाबा इंफ्रास्ट्रक्चर सुना यावबा स्टेडियम अमा लैरबदी स्टेट असिदगी इंटरनेशनल थाकी मसक नारबा सानारोइ कया पुथोकबा ngamgani haina tha asigi tang 8 12 फाउबा चाइनागी ओर्डो सिटी दा पांगथोकिबा अहानबा एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिपता इंडिया की महूत सिंधुना सरुक याखिबदा मीटर 95 गी लमजेंदा ब्रोंज मेडल लौरगलबी मणिपुर की इंटरनेशनल एथलेट हुइद्रोम भुमेश्वरीना नेटवर्क असिगा अखनन उनबदा फोंदोरगले। हुइद्रोम भुमेश्वरी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की लमनाई केंद्र की मनुंग चनबा हुइद्रोम अवांग लेकाइदा लेबा लैखिद्रबा हुइद्रोम बसंता अमदी हुइद्रोम ओंबी मनी देवी की मचानुपीनी हौखिबा सोगली सिंह अनि सुमना 13 की एथलेटिक मसानादा खोंगदाबा हौरखी। एथलेटिक कोच एस सोमचंद्र के कोच सनागी मखादा ट्रेनिंग तौदुना जोनल 11 इट जोन अमदी नेशनल की कंपटीशन सिंगदा सरुक यादुना मेडल कया लौखी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइदा लैना सोगली सिंह अनि सुमना कुंदा महाराष्ट्र की कोच कैलाश कासर की मखा ताना ट्रेनिंग तौदुना नेशनल अमदी इंटरनेशनल थाकी कंपटीशन सिंगदा मेडल कया लौखी। मणिपुर लैंगांगना अखनबा मियेंग चंगबीबगा लोइनाना सपोर्ट तौबीरबदी लाकदोरिबा सही सोगली सिंह अनि सुमना कुनिपानदा लॉस एंजेलिस की कैलिफोर्निया दा पांगथोकदोरिबा ओलंपिक गेम्स सरुक यादुना मेडल लौबा ngamnaba kanna honagani haiki। 2016 da ise school gi sports meet ama lamjing mara school da tamjarame da school gi on manipur rapid school sports meet haina marathon ama chenjai 19 kilometer gi sports su leite pamsu ama tonga chele ani suba place taraki adu chweragadi aise baba gi su legidre aduna aina ima da mateng pang bangamgani haibai wakhalon da ai lamjin chele kana mai khallaga 2016 gi april da 3rd april da mega marathon haina UPM sin ba du da ai sarugya je du da ai je khungup su yaw yaw dana 21 kilometer se chele du da tarani thoi suba place taraki 3000 fange 2000 pi bane mayam gi di adu ai je angang khwai de angang oi bagi ga adagi MLA khundrakpam kendra gi location na ising ama mu happy raga ai lising ahum phangi adu matam te yamna harau ai je les adu de ai je sana ba ngamani ai je abok sana ba ai je ngam ga dong male ha bai wakhalon da ai je sana ba hujagi bani adu gi matung aina 2017 gi thai STC gi senior mayam amna chelo haraga mai chela kan da ai je selection taw bangam gi tare senior mayam gi matung ilaga oina ai je practice taw jarak pa 2020 da Maharashtra dagi lakba Kailash Kasar haina magi makhada ai do practice taw ba hore mapan gi course la kan da normally ahena taw bangam gani haibai wakhan je aina khallaga 21 22 da ai se medal pi ba sana hore nation medals ade nation da silver bronze golds ade hoji powda aina pizza gi bada Asian cross country 2023 master Nepal da pangthoki bada ai team gold medal lawjagi individual da 5th position ta jagi aduga world continental bronze tour haina adu da su ai silver lawbang amjagi hoji recently aina lawjarigliba Asian under 23 championships da ai 800 meter race da bronze medal lawbang amjarakibani aduga matung tarakpada su national invitation competition series amala Indian gi adu da su ai saruk yagani September da aduga August da national atopa series mayam ama su lairi adu da su ai saruk yajagani haizari government da yamna appeal tawjaning baje khoi manipur gi oina athletics su yam suthare ko athletics gi am thina suthare Indian federation da gi hange ba noi gi athletics se mi amta lakje se ga mai tawino kholino na two communities ki war tawri se sina maram
लोइरकान्दा सो अङांगैसे नेशन चटकदबजे चटपंगमदब हाइदि फ्लाइट टिकेट कक्नब पैसा लेते जे मखादा चटप यादब हजिक लानजे याम थुना लोइसनबियो अङांगैगी स्पोर्ट्स की जु खनबियो अतोपा लाइक तंब अङांग मसे मैम सुम लैरि अदुगा मु अइना यामना अबेल तौजनिंग स्पोर्ट्स की पावर हाउस ने हायरगा मणिपुर जिदा नॉर्थ ईस्ट सिदा ओइना एथलेटिक्स से लेत्रे अमता अइना नेशनल लेवल्स ता कैदा गोल्ड लोबा इंटरनेशनल मेडल दा पीबा ngamiba kholiba मैम से आई खत्तने हजिक आइगोंदा गवर्नमेंट दगी साइड दगी आई करिमता फंगजदे आई सपोर्ट अमता फंगदेबा हजिक पौ लैरैसे आई सिर्फ आईओसीएल अना इंडियन की शक्ति प्रोजेक्ट हाइना 2032 की ओलंपिक की दमकता तैयारी तौबनी अदुदा आइजे सेलेक्ट फंगकने अदुदगी लुपा लिसिंग तरा तरा खक अदुमाइना फंगगा अदुदुना आइजे दुगुम खरगरा तौबिरगा बिबिरगा आइजे सी यौन ngamjarapane अदो आइना यामना गवर्नमेंट अपील तौजनिंगबसे आइगोंदसु मतेंग पांगबियो अदुगा अतोपा लैरिबा अंगांग मैमसदसु अदगी अतोपा इवेंटदसु मियें खरा चंगबिनबा हाइजरी अतोपा नेशन गेम्स मेडल लौरबा मयाम अमा लैयबा खोइगी मणिपुर सिदा हजिक मोइ थबक फंगदना युमदा फी सारगा लैबा इचे अदगी ngamnaba mai ngamnaba तौरगा मयाम अमा लैरिबा तारगा सिजिंगजे मियें खतंग चंगबिनबा हाइजे मतुंग तारकपदसु आई एशियन गेम्स कुंबा चैंपियनशिप नतबा गेम्स ओलंपिक्स गेम्स मयाम अमा कॉमनवेल्थ गेम्स मयाम अमा पार्टिसिपेट तौगे हाइबगी आई आशा लैजरी मतुंग तारकपदसु आई ngamnabasु होनरी मयामनसु सपोर्ट तौबियो हाइजरी इंडियन की ओइना 800 मीटर रेस से हजिक पौदा ओलंपिक से आईगी बेस्ट टाइमिंग से 2:04 ने 2 मिनट का 04 सेकंड ने अदो आइना मतुंग तारकपदा आईगी एम से 1 मिनट 57 सेकंड जे चेलगा आइदो मयाम की माइ पुरकपा इंडियन रिप्रेजेंट तौरगा पुरकपा ngamnabagi damakta ai tayari tawjari haizaraga losinjari thank you Wangkhem mamang laikaida kainatombibu thangna yalamba amadi mapuroibabuna nongmaina kaptuna hatlamba mioi faw haina ngasi ayuk pung 6:30 pung 7:32 Imphal Yaripok lambigi wangkhemda lambi thingbagi khongjang changsinkhre ban saugatpa singna lambida uwa faizinduna lambi thingkhre maralaiba mioi faduna chap chaba cherak pigadabani haina taksilli Kakching district amadi Bisnupur district fauna riba yamna maru iba thong amasu oiriba state highway amagi lambi ki thakta leiraba Manipur Turel mathakta sariba Sugnu SC amadi Kumbi SC Kendra ani amasu fauna riba yamna maru oiraba Wangu Thongjau hairakasu khangnaba Valley Bridge ase phibam chadabana maram oiraga PWD gi maikaidigi 4-wheeler lanba thingzilaga leirakpa tha ama farakadaba faurabada hauzik fauba semjin sajinbagi mami amata leitri thong ase fauduna chatnariba yamlaba mahiroi amadi lamdam masigi miyam aduki mati khudong chadaba mayoknare haire maramaduna mari leinaba singna mireng changbiraga athubada wangu thongjau asi sembiduna mahusagum gari achoba lanthok lansin toba yahanbiu haire mahiroi amagi mama amana hairiba wangu thongjau asi yaraktabana maram oiraga achoba gari kaya thinglaga gari macha kaya di chatnari adubu thong asi fauduna chaliba mahi tamliba yamlaba mahiroi kaya ama Valley Bridge asigi matengna school chatnari amadi apik apikpa mahiroi kaya su yaubana thong asi lanbada khudong chadre maramaduna mari leinaba singna yengsinbiraga athubada semhanningbagi apamba fongtorakli yeso go sulan me yadre haina bi thamme bako ado masa ga ga lale do asong wang mom dagi son pa phana da tabi bangang hinja sinna masing yam ba hele bo hujse son aduna ai hajaning isna mayam gi awaba si yengbiraga tas tabi bangang hi yengbiraga ko khatuna semaning bado koi ba ma ol bisingna awe class 1 tamba yauri de ayam ai jani class 1 ka ba pin sari ga ba yauri de moi gi sulu class 1 2 tamba nga ta ne mu kai hinge ado mama ga loina de sapangam de nga ta ne bu tawji ko so wong khedi sum ngam na satlaga su moi sai hai wan akhoi am pakhat leba aduna ising jara bo ne maram moira ga su he ne pakhat de phawe aduna yam thu ne yang salaga semaning bado Ngarang numidang chukiba akan manongna Imphal gi mafam kaya ising thumle maruina iram nala fataba akutpa mafam kaya ising thumjin bana chathok chasinda khudong chadre
LPG gas consumer singna chakthong gas asi matau karamna sizinnagadage amadi khudong thigadabadagi matau karamna cheksin thorang sing lokhatkadage haibagi matangda all gas care agency Manipur state na mayang Imphal Chabung company da leba Pisak Macha Vidya Mandir school da awareness pangthokre thauramasi social welfare association Chabung company amadi Pisak Macha Vidya Mandir school mayang Imphal ga agency Manipur state ka puna khutsam naraga pangthokpani all gas care agency Manipur state ki manager SH Joy Prakash ki meeting makhada AGC Manipur State ki field assistant su oiriba Manipur Sumang Lilagi artist Happy Rajena Chakthong guest tegi thoglakadaba maheulang poksingi matangda Pisak Macha school gi mahairoi sing amade Oja Singh takpi tambekhe thauram aduda AGC Manipur State ki caretaker Yumnam Ashini amade AGC Manipur State ki head mechanic su serugya khe Paugi marak thana te me break mata longminase Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Cafidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Cafidon cup syrup thakpiu Cafidon cup syrup Birtigan Rajat University, Kanchipur, Southview, Imphal West. Admission is going on for various graduate and postgraduate courses, Bachelor of Pharmacy, Diploma of Pharmacy, and Special B.Ed, HIVI and IDD. For details, kindly visit the campus or contact the numbers below. Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Bragi matung taram nok chire loishilakpada maroibe paw mukana pizare State asida matik chaba athletic ki sanafam thambinaba ahanba Asian under 23 athletics championship da bronze medal lokibi Huidrom Bhumeswari Devina lenga ki pumeng chingsile Hauze fawbagana sibina sandok chaba Manipuri paw matang seloizare miring tabiri bapum nawapo amukana khurum jare